sang mas kui no berlai spa lai putra. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jing is nei ba jing ba. Ga jing I klem jing stan klem jing ku. Jang utrayu bam juku. Nganyai ruai ai kenud ya utra. Nai gamba mauna meklewai. Nasudaya Maria Gudu. Jiu sei kapertei aki klor. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jing is nei ba jing ba. Ga jing I klem jing stan klem jing ku. Jogo trayu bam juku. Kohimen kopara inang sungu yau jisu nagabinta kaneka step nagabinta ka jingir sponjum nagabinta ka jingai ka jum nagabinta baro ka jingarku kabangela yopidia kamdame ha kane ka inner healing retreat don ge himmen ke para jongi kela late pai mini barkat bang inang late pai inang kit hapo jongi ya ka jingai ka jingarku ka jingi kai bara kabangela yopidia Iduairu nagabinda ki himmen ki para ki bapangi bashtam ki batiah ki hospital ki batiah hayi ki bashimenda online hagane ga mas bakui inam vandra ke jing dumu jonge bara hau jisu Iduairu nagabinda ba waldes tonni bala baila ban imba ke jingim jongi duai nagabinda Celestina Simli bad Edwin Marngar Benia ke jingkoi jingkia kamdam nagabinda yari shisha ba idon ke jingtumu ba bah ke jingim duai nagabinda difen don fis sweetie karkongor duai nagabinda ke inga senjang ai hun tongni bada king ross lingdo bad san ngut ki kon nagabinda ke jingkoi jingkia jang balajit tongni Rangkat berbaharu kini ke jingdumu, ngiwanra ia ke jingdumu jangka sender baro kawai. Itu waina benda ka Bible Convention hagane ka singi sai jain, bad baro ki bapangi bashitam, baro ki beri ki wan singap ki tinu trai, ban pendim mai ia ke jingim men siam shisinji benai. Pau jisun karku kardo baro ki jimben kerajungi. Ha kerteng uppa baru kon baru men siam bakuit. Ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ bat ka jingi jango bleng lem bat ka jinga sulak jango mensim bakuin kindon rengka bat pi barro ko himen ko para tongin sange sport ban pan map nagabinda kilait kilet ka gospel minta kasni kalong ka gospel janga beatitudes ya ka jingi kai jango Jesus hawulum kumno ngideben im nagabinda ka himau bleng nginangkar pari o jisu ban penjanai shushu yangi bangi longki kun janga hima uble om de shu janga parthe nginangkar pari o jisu ban penjanai yaki jimu jimbar kar kamen siem bangin dup laben pratili yalade shaki jachungu jisu ban dup kindiu ya u halor kiye ke baro kram bangi longi bakuid
Yesu be I map yangi sai kur yangi da kas namba kardor jame kintiyo ka jingim jogi shaka jinglong jong ka hima jame nga pala Au blei ton bor varo, badapi konmen ko para, bagale po sibune, daki jim perkat, daki jin, daki kam, daki jingle klet, daka jingle palad janga, daka jingle palad janga, daka jingle palad bakrao e janga, namar kata, ngakarpadia kamaria bakui, kabaya isa katei soti, yaki angel bakiri kui, badiapi ko himen ko para, Banduway na gabinda janga, hautray ublay jangi. Ublay badan bor baro inis ne yangi, badandala mahapigi pop jangi, unyalam yangi shaka jingi mbam jukut. Amen. Drag and drag the days yangi. Drag and drag the days yangi. Duway na gabinda ki jing dumu jongi baro. Bangin long ki kun ke ba im haga jing riu bale, haga jing kuid. Bangin pen briang ya ka kubor babha hagi himen ki para jongi. Bangin yo mari ki jing goy jing ki ame pad mensia. Kam dame hawni ubanay kat bangi kin diu ya ka donul ba kuit tam jongu jisu. Duway na gabinda ka Bible convention but ka jing duway pen koid. Hagan ka singi sai jain. Koblei me na uba kie baro ki babha ki wan to ai ba mangi ki bakarpad ye me haga jing don kam jangi ba da ka jing parsad men siam jame ngin perkat tang ya ka babet ba da ka jing peniai jame ngin le ya kata kaba ngi perkat. Da utrai jangi Yesu Kristus kun jame. Uba im bat sansha rengkat bat me. Haka jingelong kawe jangu mensim bakuid. Ublay jinom la jinom. Amen. Tisbi, uba na tisbi, kaba ha gilat, ulaong ha u ehab, kumba utrai ublay kaiser uim, uba hakmat jong u, nga syakri kan omdon umjer, lemne uslap ha kane kasnem, tat hadu bangan doong. Te kaktin utrai kelawan hau. Mino nangne bat lek siapang mingi. Bato buri yelade harut kawadut. Kirit kabadon sia mingi ka Jordan. Pin sadi na kawadut. Bat ngala hukum ya kiting ap banwan ai jinbam ya pi hangta. Kumta ulak lek bat ulak lek kat kum kaktin jong utrai.
Ula lej bat ula syong harut ka wadut Kerit ka badon Syamingi ka Jordan. Te kiting ap kilawan ra ha u ya ka upu bat kado ha kapor menstep. Bat ya upu bat kado ha kapor janmit. Bat ula di na ka wadut. Kak tin jong utrai. Isongo yau blei. Naga sam sispa arpuwei nampar praspa lai pu lai. Praspa lai pu lai. Banyo bantah kapurong jong utrai Jesu Christ. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengka bat pim. Ringka bat piru. Kajimpuli na ka gospel bakuit katkum o Matthews. Kaburam amegotrai. Haba uyo iya kipaid ba u Jesu ulakiu shawulum. But haba ulasyong kesenran jongu kilayalum saudong iyawu. Te ulastang ban kren but hikai iaki uong. Suk ki baduk ha ka mensiem. Naba ka hima ka baning kalong ka junkie. Suk ki bayam. Naba en pentengen iaki. Suk ki bajem nud. Naba kinio kenti ya ka kendau ka siap.
Suk kibat tengan bat kibat seliang ia kahok naba en pen kadang iaki. Suk kibat isene naba en isene iaki. Suk kibat koi kadonut naba kinyo i ya uble. Suk kibat penyasuk naba en kot iaki ki kunjong uble. Suk kibat sya ban ben nagabenda kahok naba kahima kabaning kalong kajongki. Suk mapi haba kibrio kintim bad leben yapi. Bad kin kran tadrong harukam persya yapi. Naba pilong kinongbud jonga. Tokemen batorisa naba kabainong jumpi ha bening kalong kabakarao. Nabar ha kaju kerukam kibrio kilale ben yakinongya tulupa kibahashua jumpi. Ka gospel jong utrai Kajiyara yame kukris. ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ ka gospel mentakas ngi ka wanra hangi ya ka jingi kai jong Jesus hawulum ha ka fareng yong beatitudes ka jingi kai bakongsan ban poisha bane ladang ila ban board ya kini ke jingi kai kelam penduna ne kelam pentam katekana nginio kabane kan rebon gibriu ki syam jinge ban imya kaneka jingkot jisu lada ngila ban sautu bha kaya ka ba jisu mut lemba kaneka jingi kai ngilong ke ba kuit barabor ngin nusu man lepo ngin ting man lepo ngin ting ban pin mong ya ki bai ngin ting ban peit ya ke jing siniu barabor ngin im ha ke jing kuit kane kalong ke jingi kai jisu de ladangi peit ba ya ka gospel ha ka bastang ujisu ula kiu shawulum ula shong hawulum nangda kibriu kilawan shawu kabamut hangne ujisu utarwa hakama jongi lada pikwa ban im yaka jinglong jong ka beneng pide ban traishito lada pikwa ban im kumba im ujisu pide ban long bakaloy ban ino ya kie shamadan nangda 1Q kadba pishim ya ka jingrai ban 1Q shawulum piring shimru ya ka jingrai artat ban ino ya kie baro ba pensngoba ya pi hadu kata ka kilitma ban Q sha ulum pimla ban kit ki jingkit ki bakia amar ngitip ladade ka madan ka suk ban kit jingkit kibakia henre habangi kiu hakilum ngihaban pinstangno ya ke jingkit kibakia ngimlaban ralut bun gitia te nagata ka daw jisu la kiu shawlum nangda uong omde baro kibru kimla shuban kiu hawlum tangki badon ka ta ka jingyaisha tangki bri badon ka jingyaine tangki bri ki bakoloy ban shashito tangkum kini ki beriu kilaban man poisha ujisu lese kadba ki apostol kila kiu shaulum lese katoka nangut ki beriu ki kiu shaulum lese don ki beriu ki ba yang hamadan ki on hatem ki on em ngim kwa ban kiu shalum lada udon kam unwan hiarno shamadan nginap no hangne namar bale
Kilaban long Kibriu Bajaitu, Kilaban long Kibriu Bam Tre Ban Shashitam Kindia, Lese Kilaban long Kibriu Ki Ong, Em, Ni Kam Suk Hangne, Baling Don Kam Ban Pinchitam Kalam Dao, the Kilaban Don Boon Git Dao, but Kila up Yawu Jisu Ham Madan Ha, Tem. Henry, Kineki Bru Kiba Shirham, Kibakwa Ban Yokundu Yawu Jisu, Kibakwa Ban Yosno Now Jisu, Kila Shashitam Ban Q. Let's say Kila Bandon Gibru, Kibadko. Let's say Kila Bandon Gibru, Kibamatla. Let's say Kila Bandon Gibru, Kiba Pang Sangai. Let's say Kila Bandon Gibru, Kiba Pang Baroshi, Rinyang Jogi, Henry Kimlele Yaki. Kimlele Yakataka Jimpang. Namar, Kidon Hapo Jongi, Yaka Jingtrang, Banyakundu Yaujisu Markomap. Kidon Hapo Jongi Yaka Jingtrang, Banyosno Yaujisu Ba Yakaba Ukraine. Haba kila Shashitom, Ban Poisha Jisu, Ulastam Ban Karanyakane. Kabamud, Don Boon Gibru, Hatem, Hamadan, Kimiosno Yakaneka Jingikai Jongujisu. Let's say Kilabalong Gibru Kibabun Kam. Let's say Kilabalong Gibru Kinsting Yakajingikai. Henry Shisin Baki Wan Shaulum, Kitaki Bru Kikalalong Kibru Bakurkuta. Nakataka Jisuang Suk. Jisuang, blessed are you, Ujiswa. Manobalam, blessed are you. Omde Kibru Kiba Apia Ujisu Ha, Madan, Haten. Henry Manobalam, blessed. Manobalam Kibru Bala Kurkumenda, Tangito Kibru, Kila Lapor, Kila Shashitam, Banwan Q, Shaulum. Dakaba Pate Yaki Ujisuang, Sukmapi. Omde Baro Kibru Kisuk. Baro Kibru Kimbadion, Jingurku Yakane. Kavamot, Kaikaba, Kaneka Gospel Kahikai Yangi, Omde Baro Kibrukin Poishabani. Baro Kibrukin Poishabani. Jisuang, blessed are you. Sukmapi Kibakloi Bantengan Nagabenda Kahok. Sukmapi Kibas Liang Nagabenda Kahok. Sukmapi Kibajid Ben Imduk. Bakloi Ben Pendeli. Bakloi Ben Shashito. Sukmapi Kibakloi Ben Yam Nagabendaka Jingido Chris. Tendang ilang Gibru Bayam. Habang ipang isitom ngiyam. Habak supalat po ngiyam. Habalam mong yakam et ka parjo ngiyam. Habak Gibru ki pensausi yang ngiyam. Henry Jisu ong kum kini ki jingyam baro kinum yalam yangi syabane. Kum kita ki jingyam kinum pindengan yangi. Henry ke jingyam nagabenta ka beneng. Ngide banlong ke bayam nagabenta ka beneng. Habang iyoy ngidon ka pop hapo jangi, ngide banlong ke bakloy banyam namar ngilalapin sa usiyaw Jisu. Nandaw Jisu ang suk mapi kiba ay tilud pura ya ka jingyam. Wakimen ko para Ujisu ubuha kamajongi kini ki kindon balong kabadon kam ban poisha bane. Sukma pe ke ba yisne. Kabamut ladang ila ban yakane ki jingi kai kiong kini kilong ki pratili ki jingi kai ba kongsan jongu Jisu ban poisha bane. Ladang ila ban pinbiang yakane Kaya ban saja automatically hapo jangi ngin kalalong rikoy. Mangas ngi pideban puson yakane. Pideban duwai lindet yakane kaktino balay. Badha kaya kiyang jombi pideban puson hadukat no ngalong baduk. Hadukat no nga pintili yalade na kabenta kahima. Ngamdon kano ke jimbeshni. Ngamdon kano ke jimbetari ano yan. Ngamdon kano ke jimbishni yano. Baro ke jingsini deban ino. Naka jingim chompi. Manga kelip maat deban puson. Ladadon kano ke jingkwan
ko jingkwan spa ne jingkwan burom karung hapo jongi pide man pendeli no namar kata ke jinglong kanyum ya hap shu pat ke jinglong jangga himau pale nangda barabor ngide bandon ka donut bayar babba mi nakabinda kiway ka donut ka ba wad ya kiway donut ka ba washda ya ke jingdon kam jong kiway ngan kalat yala de kadba nga roy ha kanege jinga ejong ukris omdeshu manga ba im ukris uim hanga kane kalong ke jinglong kabamut omdon kano ka jingdinju wat lada ka wan jingdinju ka jingdinju kanyum senshar yang anamar ngadon da kawai pat ka perte ngadon da kawai pat ka jinglong ka hima ubale ka senshar tinginum ko salaishu lese ki bri ki karan bay niyangi lese habangi persyang kabapi wan retreat minda habapi late pai ki bri ki indr ki bain o pila perlalong riyu bale bis pila late balong rikuin ki bri ki badon hamadan ki bri ki im hakamadan kim yosno yakaba ujisu ula ong ha lum satu ni ya lara kimpat yusngo yakaba ujisu ula ong na ulum ki im ha ke jinglong jong kamadan ke jinglong jong kamadan kalong karan be ne kiwe karan tat burom ya kiwe pin hyar put ya kiwe pin dom ya kiwe pin yap ya kiwe pin sausi ya kiwe kuhan ya lade namar kimpat yusngo kaya ke jimmur jong ujisu nagata kadao ngide ben kindiu ya lade barapor Wadnum penyanu jor yangi bat kibriu hamadan henry ngide banam ban penyanu jor yalade bat kibriu jongilum kiosno ujisu kibriu jongamadan kembat yosno ujisu te kumno ngilaban yan penyanu jor yalade nimla tentang kibriu kisno do jingkarmen kisausi ki ud ki nam o utau briu leben yanga namar kita kilong kibriu jongga madan henry ki brio jong ki lum ki ong o ki leben ya ngas ngau kemen namar kade hangto ngan sayo ya ka jingurku ka beneng dengin stang ban imno da ka wei pat ka jinglo kane ka lang jimman doy ban jan badu jisu hangto jisu ang sukmapi tena kata kadaw nga ong ya kane ka jingong ya kane ka jingi kayu jisu ngilaban yosno tang habangi penganjang yala day habangi koloy ban ino yaka jingtan jong kaneka parte ngide ban im kum gikun jong ka beneng barabor habapi don haying habapi don hayo habapi don haka jakatre pide ban pinya per yaka jingim jompi kibrukin karantat burom kamlele namar pilong kibru ba yomadi yakane yakabang yomat baleng idon kamban pindukai akamat kano ka jingya kop jongane ka parte ngim treban pindu na yakane nakata kadao kibru kiwan sisin bang yomat ya ujisu ngin stang ban wad ngi koloy ban perlut dak spa tenggaru dak hajar tenggaru ban le kibru ki ba yomat ujisu yaki pisa amlele kapor amlele namari ka por ka baki pelut kalong ban penganjang iala de sha ka jinglong jong ujisu henry ki briu ki bambat yomat ki kinyot ya ka por jong ki kili bale pile shong retreat kumne min doy ayuban late retreat ha ka paris jong iru don retreat bale pile sha ka retreat center namar kim sautu namar ki im kum ki briu jong ka madan Sisin bang yomad nakata kada bon gibriyo sisin bak yomad ya ujisu kim nushu ban pinbeb ya ke jingdu wai kim nushu ban pinbeb ya ke retreat ki wat retreat ka we hadin ka we pa ki perlot ya ka por jongi ha ka jingdu wai namar kai ka daw ki kerlalong ki briyo jongu lum haulum ujisu ap hakamadan ki briyo ki ap Kibriu jongga lum kilah ban kering ya kibriu jongga madan syawulum henry kibriu jongga madan ki pensho ya kibriu jongulum
Yaroy utrai. Yaroy utrai. Naga taga daw ko himen ko para. Gidi ben duwai naga bendaga naga jingay. Barabor ngin kalalang ki briu jongulum. Om deshu ki briu jong gamatan. Ngiduai. Jisu bayit karku kardo yangi. Pen slay yangi. Pen kantang yangi. Bangindu wan jan shame. Daka ba ino. Ya kie baro jangga nega pertei. Perlong yangi. Kikun jangga hima barabor. Enyaro ya utrai Jisu Kris. Junom lai junom. Amen. Yang ni plai ke jingai jani. Ngangi. How blay, and bor baro, long tie of name like Endo. But how Jesus Kris kun wan way jumu. Utrai jani. Yau bela puna mensim bakui. Yau bela kana ka Maria teisoti. Ubala shale bein hapo Pontius Pilatus. La sanar panayabu. La yam la tepiabu. Ula kiasya kibaya. Hagas ni kabalay la mipan kibaya. Wala kiyo siya bane, busyang siya kamon ublay upa badan board baro. Nang da unwan pa bendishar ikibayim patibaya. Nangay ho mensiyam bakuy, haka balang Katolik bakuy, haka jinyasilo kirikoy, haka jingmap yakiko, haka jimipat kado, haka jingim bam chikot. Amen. Lai spa nripun riu. To ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga barjampi. Kalong kabapidiang hun ha ublay upa badon bor baro. To try bidding jingkinya niki jong pi nakapanta kajiro kapuram kerjeng jungu kajing mentoyengi berkapalang bukui jungu baro kawai. To pe to kemis ngobha ya kanega jing shakri jongi yame ko try ngi karpat. Bakata kabang itarwa kanlong gajingai kaba pinsngobha yeme bat kap jimpen roy ya gajingi jangi dau Kris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Rengkat bat piru. To kentiu yala ki donuot. Ikin tiu yaki shall try. Tong inaingu ya utrai ublay jangim. Kai shong hok bat katay. Dashisha kalong kaba shong hok bat kabade. Kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kinrad, ko pabakuit, ko blay badon bor bat bam jikut. Namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi. Pinban ka jings ngungu jangi, kadehi ka jingai jame. Namar ka jingero jangi, kempenyare ye ya ka jingkrao jame. Henry ki arap yangi, nagabinda ka jimpenim, lemba utrai jangi u Jesu Kris.
But kumda, rengat but ki kinhun ruai jang ki angel, ni roya me, but ni penbana daka jinkomen. Jing riubale ngitrang ya ka jing long jang ka baneng ni duai bau men siam bakuit wen kentiu yangi syaka ta ka jing long jang ka baneng bangin im kum ki briu jong lum ban ya ka briu jang ka ne ka matan jang ka ne ka partai dashisha melong bakuit ka trai ka temei jong ka jing kuit barom Namar katang ikarpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing terwa jangi da ka pa ya umen sim jame kum ka jer halo jangki bakin kalalang yangi kamet bakas nam jang utrai jangi u Jesu Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngobha Ula pediang ia ka jingsha shitom. Ula shim ya upu. Bada kabaingu ia me. Ula kedia ia wu. Badula ai halage senran u ong. To shim batobam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka bainaiti. Na ka benta jompim. Hakaju keruka mendala la yabam ulashim ya kakuri bada ka ba aingu biang yame ula aya ka halaki senran uong tushim batto dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga jongka jutang batimai bat bam chikut ya ka ba en pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jingmap yigi pop to le ya kane ban kan mau yangam kos nam bakardor jangu Chris ta pen koi yangi pen koi ya ka mensiam hadim pen koi pen kia ya ki bapang ge bashitam baro ya da yangi nau bamen ka jimaya jongka jinget kata si bagi
namar kata ngi ke ba pen menda ya ga jingia ba ga jimi pa jungu ngi tarwa ha me ko tra ya upu janga jingim ba dia ka kuri janga jimpenim ngi da ai ngo ai dem namar mela new yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me ba ngi ki ba yo benda hakamet ba gas namu kris ngilong ki bela pinyateli kawai da umen siem bakui token mau ko traya kabalang jame kabala priang ha satala ka parte bato penjana ya ka ha ka jingit rengkat badulio upa bakui jangi u wilbet u bishop jangi but baru ki lingdo bat ki riniam token mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bat kintei ki bela yutia da ka bakermen ya ka jimmi pat badia baru ki bela klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaka jingsha ka kamacho me to isne yangi baru yangi karpadia me kramba rengkat bat ka maria teisuti bakoi ka kami jongo bele u joso bakudo kurim janga ki apostol bakoi u francis disease bakoi but baru ki rikoin ki bela pens ngabhaya me pateng la pateng ngilong ki babit banyo ben talem ha ka jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram ya me da ukun jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hamay ublay upa badan bor haga jingalong kaway jangumen siyem bakuit baro ka burombat ka jingero junom la junom. Amen. Kohimen ko paratong in duwai nagabinda ka jingay ka jingor ko baro ka bangidon kama ka jingim jangi ka bangilate pai shala ka jangi inga sem hadin ka nega retreat bangin imbarabor kum kikun jongulum om deshu kikun jongka jongka tembat ka jongka matan ni duwai nagabinda ki way ngilaban pinpriang ya ka kubur baba kam dame nagabinda ka Bible convention ha ka nega singi sai jai bangin ka lalang ke missionary bawan ya lambon ngot ban ya mat ya ka jingi kai jongo Jesu hawilum ban ya ka jingim ha ka parte itu wai na ka benda ki bapangi bashitam itu wai na benda bara ka jingdon kam jongi kum jurung itu wai na benda bara ki ni himmen ki para ke bashim benda mas online ai bakinang ya mat ka jingar ku now jisum kopa jongim ba habening kalong ka bakui ka terteng jame kanwan ka ima jame kalong ka mon jame hakindo kumba happening toy yang iminda ka jimbam chungi ka bahala kasni batamap ni ring hang chungi kumba ngiro ni map ka beles niyo yangi badwatelam yang isha ka jimban shoy henry to polite yang na ka masniyo to polite yang ingi karpat ko try na ka jing siniyo baro ha ka jing spoon jame to ai jing suk jing sign ha ka sngi jungi kanamba da ka jing arab ka jing isnay jame ngilait bara bona ka pop Panginiyo jingya dana ki jing jinjar baro kat bangi dang ap kemilindia ka jingkarmen bakuit bat ka jingwan pa jung nong penim jungi u Jesu Christ. Namar ka jungme kalong kaima ka jungme ka borbat ka burom jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ me ubala ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe ki pop jingi Henry ya ka jingay janga balang jamme. Badha ka jing spoon jame to ai ka ka ye ka jing suk bad ka jing yatli kawe kat kum ga mon jame mame uba im bado basensha jinom la jinom. Amen. Ka jing suk utrai kandon bara bo rengka bat pi Rengkat bat pi dab da ka jing edu Christ tongin ya ingu markelia.
hakami ukun lambro jung ublai. Hakami ubaket no ko pop janga parte. So kita ke bala kod syaga jingawai jung ukun lambro. Bukan rat kamlong isang pop menrum po kaying janga. Rai chung tak din berkebensim janga kan sakyai. Kamet parkas nam jung Kris kan rianga syaga jingim pam jukut. Amen.
ka donur ka men siam jangi banyalam yang isha ka jing long jang ulum ka jing long jang ka ki ma jame ikai yang ban long ki ba ki ba ikai yang ban long ki ba koi ne ma ka jing priang yang me ha ka ne communion men siam ba communion ba koi ke dio ka jing jangi jesu sha ka jing long jang ulum pangilog ki priyo jang ulum pangin isha hem yame pangin Tratili alade shaki jajame karko yangi kindiu yakaburam jame apo jangi hakiga sem jangi koji sabai katha yangi ben koi jangi nage silvan singhitam alaidu dingi nage pop jangi mangilang ikon ke bai nage jingri polai nage jingo in man kapor koji sabai ya ro yame ngi mane yame itrang yame nage jingi jangi ai boring ko jisu daga jingi snega jame daga jingi ka jame jisu ringnya bon shaga ne ga jing long jagulum so jisu mangin wan shame snap ya me mangin em ya ga dino balai magilong ikon ke ba yesha ga ya me ai boring jisu ko ya ge jisu soy de ge jisu kam da me ge ge men ke para bashun da ha ga ne ka mas pa koi na la ka jangi ga se na ke hospital kar ko ya ki ben goy ye ki balai lo ye ki baki nang yo bor ha ga kon me jangi bakin lo shi cha ki kon jagulum Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 To nginia duai to ai baka kam jimpin kia jame ko trai kan sngusune ban perlai nagi lindi bakin riang jongi but kan yalam yangi haki lindi babe dau Chris utrai jongim Amen. utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat pim play badan bor baron karkoyapi uppa badukon badu mensim bakuit Amen. ya leisuk ban penbana ya ka kubur jang ka jingidu Chris shaki himen ki para jongin Isangu yau play. ko himen ko para ka ba pilay pai kin mauru ban mani alam bun ngut ki briu naga binda ka Bible convention pide man long ki briu ki bangait ke bayalam bun ki briu shaulum om de ban ino ikiha matan jisun karkoy Sispa sapunyong. Guide
kun amat sim bakun. Kumalalong kamanikom, Sumataw baraboy, jinam la jinam amen. And your right, try Jesus Christ. Shalom, Lord, shalom, amen.